sakit ba kena wasling on yaut palangi show. Beto koni kinon de Messi kei. Atu kurumu. Kei. Ikuni ko matanga. Kei kenta. Kenta may Deborah. Iyo, kamo mi bichi na ba mi nakatsuba. Thank you so much to all the staff of Punjas. Iyo. And also to all the staff of BSP. All right. Salome Wangailiti. Ano nakatay Kena staff. Ayaw na ba nagsumir ka sa na girls and accountant. Ornongo na ba na boys. What kayo ka sa na security. Kaya pinata ni Kirobi suko bulo-bulo daw ng crocodile mo. Wey! Yan sakit ba kaya matagal sina to city ronga matagal tingo ni singa. And then the way ramai ustabi tumbe kana dren daw tumbe kana singa noa. Kita usir ni kila ya kita mana katanga moni marro kana matagal din dai. Melina Lebu. Gold medalist goes to Melina Lebu. Hey! Hey! Ano na matagal lahat ko ni bulan-bulan binaka. Isa ano na kaya ano na tawag Kalitan na mo swati. Victoria ka dalo man go to Perin may new town na TV ni new town. Bakando. Sakit daw na test bitigo to Jerry Tuwai. Merto hindi mo siya na pod may ni Tamole, medo siya ni Ngunisal ko na mo na bo. Merto hindi mo siya hindi may bida na lep. Me to hindi ba era lo man ni 5 minutes langsung. Out se po se extra chilu kan 2 minutes mo dada. Na me sana chiwa ko meron ni musiko kaya. Magami bo. Kaya ka hindi mo siya na lo man ngona ya, ngona ala takia, bida na lep ya. Nasa ko tayo chilu fit out. Bakando. Na se po chilu bali lai. Kaya baka merto na lista na bitin na nito mo bere. Okay la sa nangyari mo ko na 5 minutes. Siya Natale. Oy. Magami bo yan ado. Let's running lang naka. Robin Lee Remage, did you get the cake? Not yet. The cake is you. The cake from where? The cake is you? You. Bill Max naka. Ebi sedi na isorban bulo man ng maramataw ko maram ni sabsab. Oy, Washington, yeah. Saan sina? Bilte mo. Wala tayo ko na chocolate ni Nisilandi. Iyo, kilati ko. Watch out for your move. Bata mo sa bakalo nang kapakatan na to. Nang katawa tutuwa na kuli. Ron Hey, watch him. Oy. Sabi na bali, Muni ko tale. Bill Max, sa slim mo ouch. Yes. Crazy. Au tereni searching ngo bikin nyo kani I'm training in front of Jerry Twine. Taibay $1 Charlestown, Newcastle, Australia. Au ke naway somon au kai. O yau ke naway somon benga. Ay, kango na yan. Kung nakapakuki, bay kay rewa. Kung hindi mo na kanawa mo kung nagkarabit tayo na sili ko, Miriam Ramuniwa. Gong, or the watch mo. Wah, manindre chico. Are, wah. O Facebook yung sasabahan na tato nga may. Ron William. Boleh binakatali. Ang santo kay nawe kang Ron. Ato na staff. Ato dubar rong buwa. Dili na staff mo. Boleh tahu lang na toro ti umi ko ya. Ito tor ba ta ba? Toro si si yana ko suwa sa mga dong batikan ng bumale. Kung ni binakabi ko na kangu, maramataw na wala na sa mga matakan din dai. Momo pula madago. Ko sa tuguni ko sa to ng Pula NTK. He's from NTK. Momo pula yan rambulo na kabangan ni binakabi ko na mataka binakan ni ko. Alright. Kasi kito na miyo kanigo kito sa barutu bagaranggo. Kito karabi kim niya ni Nabi Moseso. Igor ni mitamay na bakit daw ba? Sa tangin ni bulingon ni Bay mata ni tuda ba? Iko you message all the grandmas that Christ all over intercontinental. James Bautoro. Wala tayo sumasira ng bombo, doon may kanaladu. Wale! Wala may alado? Nakanidiwan. Uy, sa... Ito yung talo na, anong naka? Malolos. Sewa. Anong naka? Mira marabong niwa? Iyo. O vini marabong goro. Isa tabulengo. O sila tambo. Goro na post na sila tambo. Ano ba na tabulengo? Sa alaman ko na masisala. O yung tunan niya, umitun niya karwa. Wala mo kang korlina ka talaga ba tabali? Tabali, iyo. Kimrong bulan-bula, iyo. Sera. Bro. Agbay. On my, semay. Sera na skuka niko. Sera yang baki. Paano tungan di kwa? O yan ang naka sera yang baki. Why nimbu house? Ano binak? Oh, friend, meron ni Karaboni, mula binaka. Yosef Ngolea, ano binak? Setariki nakauta. Yosef Ngolea, setariki nakauta. Iyo.
Ya benar terang ramah turun bunga nilai untuk talon takon borota kian aus palangi show yang mata di kuah. Atau bagaimana nak kira boleh berakam di senam bangki binanggo or BSP. Mata ki punjes. Ada boleh kita akan bikin na staff di punjes. Bikin na staff ni BSP. Terus apa anda juga bikin ni? Mata di bakat nabi segini kuah. Ndoni mina kanaman chumete mitonu le kakwa polna muta aka Food Revolution. I saw you with Ndairo in the video. Ladies and gentlemen, I was cooking this kind of creature in the sea, which is called the Dairo. The Dairo, one they call it the Genge. In Tomomere Rekiraki, the whole village beside the coral reef, they call this Kaikosha as a Genge. Nandairo and the Lumi. So if you Loma. English in our village we call this one Nandairo. It's Zuruki. So a long time you never to the village. They changed the name to Duruki. To Duruka. Nanti bisa merasa yang orang mau that cooking show. I hope, ladies and gentlemen, you guys you like it. Lumi and Genge. And also, if you have this kind of creature inside your corner, please do follow the style and the ingredients and also the stepping of the food. It's not the Lumi, it's the Lami. Wow. What number one? It's not the Lumi, the Lami. I want good morning to all the passengers boarding in the taxi, then private car, bus, carrier, drone, shallow the sea, all the school students going to school. Some of you having exam today. Thank you so much to all the mothers out there for bearing the coldness this morning just to provide breakfast for these young people of this Fiji destination. Oh, ladies and gentlemen, the creature beside me, the length of the tongue is 120 kilometers far. The length of the nose is about 150 centimeters. And the length of the ear, the width of the ear, Leyland elephant. Hips. The width of the hips looks like the hip of mine. My what? My hip at home. Okay. Terus ada okay. Berarti sabi bisa juga kayak go ganto tak kayak mau bawa bantu kan ya aus. Oke, buat apa na basua. Iya. Na basua. Iya. Na kena bawa deo bawa balangi. Kita juga nanti bisa dero. Oh, dero. Iya, na bisa lomai. Kalau lu bisa alami. Iya. Buat apa na basua? Na basua sana busui. Busui. Aku nak Miriam. Hip at home in Badilang. Oke. Tunggu. Nam tunggu. Basua tahu tayo na oke. Wata na sudual. Sudual. Iya. Kena babalangi. Saya nggak nunggu tuku nanti bisa dede tu babalangi. Oke. Saya sana lagu mai anti nem. Ne salome. Iya. Okay, can. Iya. Sana besleng to. Please, kira Iya. Nei. Please. Sudualu. Can I want to eat the suduai. Suduai. Sana buat ceremony. Jangan pakai the sudulai pada dalam bini tangawalai lu. Jangan pakai to pada dalam bini tangawalai lu. Muda. Kalau nasi salju itu. Oke. Geng. Tunggu BMX suduan dress. Oke. Geng. Nei, mau tunggu apa tentang go aus? Kira no mix Ladies and gentlemen, this is if you close your eyes and think
This is like when someone is in overseas for how many years? Yeah, how many years? Yeah. And then coming back to the village. Yeah. And when you want to mention all this food to all the aunties Yeah. at home, Yeah. and they were surprised when you were mentioning it because it's totally wrong. So this is how we are pronouncing it. When your tongue is thick, When your tongue is thick. Nei, aulang kusima kere au kusima au be kana keikos. Nei. Yeah. Please, nei. I'm coming today. Yeah. I just want to come. Please, I want to. But I want to get my Iraq. Yeah. I just want to come and tell you. Yeah. I really want to eat dangingo. Kila nanda muna tanong ko kila pagka Yeah, I want that. Mix mata. Nei. You know, the outside is pokey. Yeah. And the one inside. And we open like this, like yellow, you know, the waka. The waka. Nei, ulang kusima kila nanda mo kortonto da kau kusima kasau tu ada pasino sorry. Kortonto bin tu apa make de suba. Sano na $5, sano na $3. Donguru bina na kena wai kono da ba. Nee. You can have a bekania korto tu kaya seni market ya. What do you call this? Maybe the koi. Nandio. Claro, itu ko nandio. Awas ya nandio. Hindi na ni lolo ya beta papakira. Ni ko ko mangor nandio ngarmasa. Era taba lagi. Kila kuna last time wala ko may sagyan baki ba. Kila kim doge ko chuwai. No ka kapitu na batu. Kila do ngata na ka do obina katulukanya ya. Ini. I used to eat it when I was young. I came here, and it's on the side of the road. It's, what do you call this? I don't know. Oh, Vandingo. My favorite food is diwaka. My favorite food is what? My favorite food is, I want to come here because my favorite food is, what's this food? Oh, yeah? The diwaka. Bata mesiga baru ngo. Ito sadyo man nga ba na ito na kaka na raw. Roro. It's a name. And I want to eat some vegetable. Long time I've never been to Fiji. Can I please try this green leaves which we call the riuri? Can I have some riuri? Green leaves. Long time I never eat this. Sometimes it's scratch in the throat. You know what you call it? You're very big like a green. I want to eat the riu. What remember the mili? Yeah, you're gonna mix up and you can be one. And then mili. No mili. I want to go to judicial stuff. And the court to run go super to be garab to medicine no via. To sun like to matani ko mo na ka robot isaba. Ke bani roko ika. Go na marama. Na posso santinga in office.
Ui. Amelia o Marra o Nimilote, o Tifare, o Lele, o Jerry, o Salaseni, o Nalin, o Bibi Rabi, don't believe na kana judicial staff. And a court to run. Agora pode ser o que di o Mutoli diwa que se diwa. Oke, abis diker-ker kami nang bumbu ker-ker. Mila mantan tak kumpul, saat dapat kulo ko ya. Tahu tak kumpul mau kumpul ibu yang mila. Oh, my back is something going in front in the edge. Can I? Iya. Mula-mula. Betapa? Bakal mula-mula nang takung. Ako lang tayo gulong-gulong. Ako, sabo may baka mertondo tugon may kuku. Iya. Sabo kay reri kamen na baka namu. Menendo bote ninitwa. Seti mula. Mula lah. Ana bukalo. Ya, coba beli menak cewek yang nyerang Mula. Dono muha. Sheta kana bini ko, kana ni bini raki, kana ni nota happiness. Ni tagi ni maro tagi chigo. Kami semati na sigar dulu dah. Mula lah. Bayau. Alam na ram to pasti tahu mulala. Ayo. Ode mulala. Oyo sana mulala. Ha. Ya, nabi kan ni bini mila marabu ni wa. Tine jay masikesa keti di nanu chiko be don mu like don mu heart seta na video bo share na kango eno bi mu ke baka de bulin na bi sema chiko na bi matakel sara na do na ka ko ni mo da mataka sema tan chukma live stream go ona dende ona luwa ona suru le babu na mandanga na mili man da kumu na do na ona da bi rumu din de mutalkila gona to kan rocks ni buta Nda Messi. go onda Messi ki kao ni mode kanu ngata ni marao tiko ni mode Lala tu demis.